bemo words be more. Lowo bemo umele words be more. Words be more. Understanding the power of spoken word. This is a mystery bakhumbutile bazane oneliphele besinayo ngalesihlanu kwaba kuhle. Njengoba solo sithi bantwana buyani ekhaya bonke lesibe nabo. Kwathandazwa lamagwaveni inkosi yasipha ukuthi umntwana nangabe sona 6 months ubese soyaqala noma usamunyisa for 2 years ubese uyaqala umendela tintengane ngoba soqalela kuba active futhi umtedlana kuba khona ukuthi sowudla kakhulu ngoba sonetisu letimbili uyadla naye phinza atomunyisa une responsibility. Sasho ke sathi nawe nasushadile sebakupromotile unemoto ngeke nje liBhayibheli ulidle uthandaze njalo uthandaza useception takhansi umshado yakwehlula ngoba sonebantwana so kumele kuthi le ndlela lo sudla ngayo live kuthandaza ithi more please bazwana siyanicela bese kukhuluma ke ngesihlanu ngiko ke semkhankasweni nawe nje bonke lesizwe sakhobozela nabo please sitholele bona ngoba solo mkhankaso ukuthi bantwana beyane ekhaya kunetimpisi namabhubezi. Peter uthi condzani nilinze libhubezi lihamba liyabhodla lokunye lokubhodla ngileli verse lithi abantu bayabhubha ngekusola lwati. So labanye bavuleke emehlo lumyena ufundzisa akubuka lapha kwaba ngathi uyamangala kusemfundisi yebo kakhulu bomake yathi vele ngiyathi ukuthi uma phela sengibelekile kutamela sinidle kakhulu ngoba sifuna singiproduce libisi. So nalaba labangakashadi lokhu singisonemoto sebakupromotile lo ngase nje bani wanela kuba nemoto bani banela kumpromota wahibika nginokuthi ngeke uexpect ukuthi utawudla iBhayibheli uthandaze njakhathi usete imoto. So letinto setiyasimunye le moto iyasitraina ngoba sutaba khona sutayethi indzawo longahambi kito lobongahambi kito. Naso abantwana sebademanda ngilakho nasebadzinga more prayers so kuba ncenga nje bazalwane. But ke namhla ngilakuthenini ke sithi nasikhuluma ke sikhumbuta lokwakhulunywa nguMake Mtshali nasi le eDulu eNew Haven kuthi bazalwane ngilaka kaBhayibheli igama lelithi sword inkemba kuna s bese kuba na word. So lo s umele spoken. So live la uNkulunkulu walithatha walikhuluma spoken word libecome inkemba. Apostle Paul nje lakathi niphathe inkemba komoya ngiyakufundisa ngalesihlanu kuba khona ukuthi ngeke nje uhambe uyothenga inkemba physical. So liBhayibheli ungalifunda lapha nje kuba khona ukuthi sifunde incwadi zetingufuko leti tabo 1 chapter bo Jude nabo 2 John kanjalo. Sase ke sisithatha live khona lapho kwasathi kuneligama lesi DJ ligama lesi DJ liyatholakala encwadzini yaSamuel eDonkey's Jaw. Samson wathatha nje umhlathi wembongolo wahedla abantu nathi ke kuleli verse nje lebelinye lothandaza ngalo njengalapha nje sitawubapha bazwana sithandaze nje ngelivesi linye sahedla babona bazwana sikade ukuthandaza kumnanzi kangaka ngiko na udla live ufuna kube nemagama lathi awuphakanyiswa Donkey's Jaw. So wonke umuntu ufuna abe na DJ wakhe. So le live ke sathi kune secret lokuthi live nje olufunza ulukhulume nje power spoken word. So na ubhala phasi nje ngicela ungibhalele lapho utype ukuthi nje s plus a word ukonke ukapitalize kuphuma sword. So bazalwane bokhanzela sabakayihloma lenkemba niphathe inkemba kamoya asuli nonyoma nangathi silo nemimoya kukushamba kanye nje ukuthi songacabanga ukuthi singene kuphi. Otherwise understand ukuthi bazana akusiko lokuthi lamanga labacala ngithi imali mina labanye bakhomba imingcwabe ngemingcwabeni lengekho nabanye bekhona kuleti inkonzo ebandleni indawo phutha kufika kanti ufuna cala ulala intongo leti invalid power of spoken word sifundise ngakho. So nangamagama ke ngicela ukuthi uwabhale lapha namuhla ngilesitabe sekwenda ku-MG mhlambe ivideo utayibona sesicedzile ku-MG phinze asati ukuthi yini lesiyibonile kuleli langa namuhla nakuleli viki nakule nyanga phinze futhi nakuleli hlobo leli njengoba sesicalile ukuthi kuleli hlobo lonyaka asudelwa tinyosi asudelwa bomanyova asudelwa timbuzane sithi imara lathini asitholi tingoti emgwaqo asitholi tingoti eweda ndako konke lokho sicamuke ebusika nje besisho ukuthi ebusika singena amakhada thina sigcokile sifuthumele sibone nje abantwana basithengela asengimixile gogo namkhulu timbadla power spoken word akasi nje uthi kuleli hlobo lonyaka nyalo nje
Sitawucala early lekubo November December sisho ukuthi kulobusika loba lonyaka noma lesiya kibo thina singenwa amakhada. Bazalwane kunemfihlo ku-power of spoken word. Sitawungena kuloko but namhla lengikucela konje ngicela ukuthi every day yende le nto daily utawubona basi labanye watch this space utawubona sitawendeka nempilweni yakho. Lamagama nje lathi silala siphila sivuka siphila. Sihamba siphila sibuye siphila. Kuyendeka lo munye umuntu ahamba phila silale ekhaya sivuka ekhaya. Khona lo munye lolala ekhaya but ukhaya nsipho umhlola esibhedlela mhlambe ucollapsile noma uthola ingoda. Yonke lento bigger things start by little. Proverbs 18 emandla ekufa nekuphila aselumini. Labanye bazwane siyabakhumbuta kuloko ukuthi na uhamba nje. Sina nje uNkulunkulu wasibuza nabo bo-Oso ama-intercessor amakhulu. He has just turned 4 years nyalo mhla ka 9 July enyangeni lephelile. Bazalwane noma siyathandaza sicethe ebusuku ngabo lesithathu nje inkonzo sicethe ngabo 1 bo 2 ekuseni. So bazalwane sebaphuma ngetimoto ngoba akavami kulala Oso. So noma ngabe sebalele laba labadzala bakubo umkhanza nihamba niphila niboya niphila ngoba yena la kuyicansi kumdlalo kanti sinesithanza nje ukuthi khona lokuphuma kolalwimi lakhe lizethe eBhayibheli Jesu nakakhuluma nanti ukuthi out of the mouth of the infants I've put my praise emlonyeni wabantwana ngifake indumiso. So ke ukhansi siyambona ke lapha mhlambe akasibone lenkonzo sathi sitawenta ivideo one time ubuke lesikhathi sekuseni kumakhada lobufaka ama-jacket akhe nahamba niphila niboya niphila. So nathi siyacela ke ukuthi nathi labadzala nje uyagibele uye emsebentini washo lamagama ukuthi ngihamba ngiphila ngibuye ngiphila. Unless ke bazwane sebakhohliwe abakafundiseki about the power of spoken word. Kuthandaza nje ukukhuluma amagama njengoba ngasho ngathi ugibela ikhumbi mhlawumbe ubona abafana sebayigijimisela ukuthi elula nje ukuthi umuntu afike ngiphilile stake. That's prayer. Prayer is speaking the word. So kune secret ke kufunza iBhayibheli ulifunze ulimemeta. May God bless you. Please share this video nalabanye bayithole. God bless you. Nasi nje sesijekele emthandazweni. God bless you. Amen.